Office Jonka District Mission Coordinator Samagra Shiksha Abhiyan Southwest Khas Hills District Unit Maukerwat minta kesengi kileyo bansam yakitiar syakisan po arngut ki khenna ki badan kam kerpang ke jingyarap lingba ke Samagra Shiksha Abhiyan scheme hapo Jonka Office District Mission Coordinator SSA Maukerwat hakaba uba Renington Lingdo Tongkhar MLA ke Maukerwat constituency ulalong kum ukongsan hakani kesengi nakaliang uba Renington Lingdo Tongkhar ula aru dakasong pisa yakisan po arngut ki khenna kum kadak ka jingkit bok kerwiang yakite ki khenna Haka bayday bagini ki children with special needs kamati khenna gadon jingduna ki khatmen hapden kapne ka assessment ka bakiladan lala ban yo lum southway ngot ki khenna nakani ka Maukerwat block bat khatway ngot baden bo Ranikor block badai kini ki sanpu arngot ki ban sayo ya kini ki aids and appliances kemudian kini ki tiang kat kum ke jingdon kam ha ke jingduna ke jongki bala ong ikong jodes badon iwe di kun jogi terus kemudian ai kulit kerpangi bah breng jo kita ki jingduna de konmet rei la penla ye ikun kan ban pas ke MSC kabangi la sko sarong kata jo ikun jogi bat kene gari ke nuksa ko ha hadok kata-kata dalam bitre ke office kani ka nuksang mo bahado kata-kata pamaphi kimi kipa kani ka challenge ka jingkok hang pinbo ban ong bangin penlongkam ya kini ki kon ki badon ke jiruna ke government in penlongkam iki hoy na kaling ka sarkar kala itho eki ban ai ka jing ai ka bakar pan bakin don wat ka baha thungkam thungjam ba 100% kinyo akere ka baha thungkam thungjam